tubifurije kugira intangiriro nziza cyane z'ukwezi kwa 9. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatarunya kiratubwira yuko Barcelona ya Koeman yatangiye imyitozo nta Lionel Messi akaba ataraje ku myitozo ku munsi w'ejo ya mbere Ronald Koeman, nako kandi umusitari w'umunyargentine akomeje strategies zo gushaka gutandukana n'ikipe ya Barcelona ku buntu. Hanyuma kandi ikinyamakuru kikatubwira yuko harimo n'imbaraga ziri kumusunika z'ikipe ya Manchester City. Ingingo ikurikiraho nk'uko ikinyamakuru kibivuga akaba ari George Messi, Papa Lionel Messi agomba kwicara na José María Bartomeu, perezida w'ikipe ya Barcelona. Hanyuma abagabo bagomba kuganira amasaha ari imbere, ari nako hitezwe ibiganiro by'abantu batari buze kuza kumvikana. Ari nako kandi umutoza w'ikipe ya Barcelona amaze gutangira pre-season, ariko komande ze akaba yaratangiye kuzitanga. Hari abakinnyi benshi batari bagaruka mu ikipe ya Barcelona kuko bari mu makipe y'ibihugu byabo. Ikinyamakuru Sport kandi cyagarutse kuri Neymar Junior Santos wamaze gutangaza ko azaguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu musitari kandi w'umubreziliye akaba amaze kuvuga ngo turashaka kongera kugaruka kuri finale, turashaka kugitwara. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira yuko Ivan Rakitic akomeje operasiyo yo gusohoka mu ikipe ya Barcelona rero ikaba ishaka kumurya mu miliyoni 10 z'amayero, hanyuma ikazashyira mu mufuka miliyoni 8 zayo. Estadio Deportivo mu mujyi wa Sevilla ikaza yunganira kuri inkuru itubwira yuko uyu musore ahawe ikaze mu rugo. Nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko hasigaye gusa statement iri official, naho ubundi bindi byose birasa nkaho byamaze kurangira. Ikinyamakuru Sport kandi kikaba kinatubwira yuko calendrier yasohotse ku munsi w'ejo, Barcelona Real Madrid Clasico ni kuri 25 z'ukwezi kwa 10. Mundo Deportivo yo iratubwira yuko manda ya Koeman yatangiye, akaba rero yaratangiye imyitozo ku munsi w'ejo itangiza pre-season ya Barcelona. Nako kandi umutoza mushya w'ikipe ya Barcelona yatangiranye na groupe nkeya cyane y'abakinnyi. Messi nta wari uhari, ariko hari Suarez ndetse na Vidal. Hanyuma abakinnyi benshi b'aba international bakaba batari bahari, rero baragiye mu makipe yabo y'ibihugu. Mundo Deportivo kandi katumenyesha yuko Manchester City izasinyisha Lionel Messi ari uko yishyuye clause. Ikinyamakuru AC kikaba kigaruka rero ku Mugratico mushyashya, akaba rero kitubwira ko uyu musore ari nk'umurokiri kabisa cyangwa se nk'umukinnyi mushya basinyishije mu ikipe ya Madrid. Akaba umusore Martin Odegaard yarayisinyiye mu myaka 5 ishize, ariko yari ataragaragara mu ikipe nkuru ya Real Madrid. Rero akaba yamaze kugera muri kapitale tayari, ari kuri ordre za Zidane. Ubu ngubu bagomba gukorera mu ikipe ya mbere ya Real Madrid. Rero bonne chance kuri uyu musore bari baratije ikipe ya Sociedad. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira kiti Ligue Messi ashobora kuba atazakina. Kiratwereka rero kuva kuri journée ya mbere kujya kuri journée ya 38 rero ya Liga kuri calendrier basohoye ku munsi w'ejo. Hanyuma umunsi wa mbere Barca kazatangira yakira ikipe ya Elche, mu gihe Real Madrid izatangira yakira Getafe, mu gihe kandi Atletico Madrid izatangira yakira ikipe ya Sevilla. Ni match inakomeye. Championa ya La Liga rero ikabitangira kuri 12 na 13 z'ukwezi kwa 9. Ikinyamakuru Super Deporte cyo mu mujyi wa Valence kiratubwira ko ikipe ya Valence rero abagabo batatu bayo ku munsi w'ejo bateranye, harimo Perezida Munir Muti, hakaza umutoza Javi Garcia ndetse na coordinateri wa secretariat technique y'ikipe ya Valence witwa Miguel Angel Corona. Bakaba barateranye ku munsi w'ejo ku wa mbere, hanyuma baganira kuri aya matransfer atatu. Bakaba bifuza rero kuzana umudefenseri w'ikipe ya Fiorentina w'umunyargentine witwa Germán Pesera. Hanyuma kandi bakagerageza kuba babwira ikipe ya Arsenal ko yabatiza Matteo Guendouzi ufite amasezerano kujya 2022 ashaka kumutira, hanyuma umwaka utahakazamubona kuri makeya kuko nta usiyo dasha izabirimo. Hanyuma kandi ikipe ya Valence ikabiri kugerageza gutera mu ikipe ya Watford gutira Etienne Capoue. Ce sont des affaires zo gukurikirana cyane. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport iratubwira yuko Vidal yamaze kubwira ikipe ya Inter yamaze kwemeranya nayo. Rero Inter domira kuzayisinyira igihe cy'imyaka 2, igisigaye nuko uhagarariye Vidal agomba kurangizanya n'ikipe ya FC Barcelona. La Gazzetta dello Sport kandi kabitubwira yuko Zlatan Ibrahimovic ndetse na Tonali ari abanyu. Iki kinyamakuru kikatubwira yuko Zlatan yamaze kwemera gusinya amasezerano n'ikipe ya Mirase ndetse yamaze guhabwa na nimero 11. Nako kandi Sandro Tonali yamaze kwemeranya n'ikipe ya Mirase. Nako kandi ngo bari ku rutambwe rumwe gusa kugira ngo bazane Brahim Diaz bamutira mu ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru kikamutubwira ko kandi AC Milan yatomboye ikipe ya Shamrock Rovers yo muri Republic of Ireland bakazakina ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 muri Europa League. Sport yo iratubwira ko Pirlo yamaze guhitamo Eden Dzeko rero agomba kuva mu ikipe ya Roma yikiza mu ikipe ya Juventus. Hanyuma ibya Suarez byo basa nkaho yabyanze. Nako kandi iki kinyamakuru kitubwira ko ikipe ya AS Roma iri gushaka Miliki kumukura mu ikipe ya Napoli ngaza simbore Eden Dzeko ugomba kugenda mu ikipe ya Juventus.
Correo dello Sport kandi yatubwira ama exchange y'abakinnyi ahangaha. Ikipe ya Napoli ikaba iri gushaka Cenzing Undel kuva mu ikipe ya AS Roma. Roma ikababwira ati ntacyo turamubaha ariko namwe muduhe Miliki na Maximovic, bakaba bashaka gukora exchange harimo n'udufaranga dukeya. Ni nako kandi ikipe ya Roma yamaze gutakaza Patrick Schick wamaze kwerekeza mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Ubwo byanze bikunze rero na Deco akagenda, bareta bashaka umusimbura, bakaba gushaka rero Miliki ko yaza kubafasha. Ni nako kandi Napoli yamaze gutakaza Alan Wegiye mu ikipe ya Everton, ni nako bashaka umusimbuza Jordan Veretout w'ikipe ya Fiorentina. Hanyuma byakwanga bakazana umusore Alessio Riccardi w'ikipe ya AS Roma. Afera suive. Correo dello Sport kandi yatubwira yuko Gravina yamaze gutangaza yuko shampiyona y'Abataliyani Serie A izatangira mu buryo buri official ku itariki ya 19 ndetse na 20 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma kandi uyu mupresident rero uyoboye FIGS itegura Serie A ikaba rero yamaze gutangaza yuko bari ku kigero cya 30% rwose, ibintu biri kugenda bigura intege. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru equipe cyatubwira yuko Edouard Mendy biri kuvuga ko ashakishwa cyane ikipe ya Chelsea, uyu muzamu w'imyaka 28, ariko Chelsea ikaba itaratanga offer iyo ari yo yose. Ikinyamakuru kikatubwira yuko Chelsea iramutse itanze miliyoni 18 n'ama add-ons ya miliyoni 2 z'amayero, aya mafaranga ikipe ya Rennes mu Bufaransa itiyarya. Ikinyamakuru kandi kikatubwira yuko Petr Cech w'ikipe ya Chelsea ari we uri gusunika iyi dossier, dore ko yanyuze no mu ikipe ya Rennes hagana mu mwaka wa 2004. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily Express kikatubwira ati Jack yahamagawe. Ati rero Jack ni igihe cyiza cyane cyo kugaragariza umutoza Gareth Southgate yuko yakwibeshyeho nyuma y'imyaka 5 uyu musore ari kuri level yo gukina ikipe y'igihugu y'Abongereza, akaba rero atarigeze ahabwa amahirwe yabonye nyuma yuko Rashford yavunitse akaba yaje kumusimbura. Daily Express kandi kayagarutse kuri Donny van de Beek. Uyu musore rero akamaze kumvikana ikipe ya Man United ndetse n'inzozi ze gukina ikipe ya Manchester United nkuko papa we witwa Andre yabitangaje. Yavuze ati twigeze gusura umujyi wa Manchester, ati uyu musore akunda cyane ikipe ya Manchester United, akaba rero avuga ati cyaro kiwacu rwose kirishimye cyane, cyose cyishimiye kubona umusore wabo mutoya yerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza. miliyoni 40 z'amapaundi, hanyuma akaba asinyemo imyaka 5 ku 120 y'amapaundi ku cyumweru. De Mila ikabitubwira ko Donny van de Beek yanze kujya mu ikipe ya Liverpool, akaba Virgil yaramuhaye n'ikaze ariko byaranze, akaba rero birangiye yigire mu ikipe ya Manchester United. Ikinyamakuru Daily Star kikaba kivuga ati aba bahungu babiri bombi barishimye, Donny ndetse na Jack Grealish. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira yuko Kai Havertz asigaye akantu gatoya cyane kugira ngo asinyire ikipe ya The Blues Chelsea, miliyoni 90 z'amapaundi, akari amafaranga Chelsea igomba kuzamutangaho. Ikipe ya Chelsea izahita yishyura miliyoni 72,200 by'amapaundi, hanyuma ikazashyiraho add-ons ya miliyoni 17,800. Uyu musore kandi akazasinya igihe cy'imyaka 5 agahembwa 310 nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Kikaba kinatubwira ko kandi umukinnyi wahembwe menshi cyane mu ikipe ya Chelsea mu mateka yafashe 200,000 by'amapaundi ku cyumweru yari Eden Hazard. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko ikipe ya Arsenal iri hafi kurangizanya na Real Madrid kugusinyisha Dani Ceballos kongera kumutira indi saison. Ikinyamakuru DMR gikomeza kitugeza amatransfer hano, kikaba kitubwira ko Dayot Upamecano ari gushakishwa cyane ikipe ya Manchester United. United rero irasabwa kuzishyura miliyoni 54 z'amapaundi. Uyu musore tubitse ko yasinye amasezerano ejobundi kugeza mu mwaka wa 2023. Uyu mugabo kandi ukaba wamugura miliyoni 38 z'amapaundi, ariko muri samitaha nibwo close ye izaba active kuba wamwishyura miliyoni 38 z'amapaundi. Ikinyamakuru DMR kandi kikomeza kitubwira yuko Jene Dakonane akari mu defenseur ikipe ya Getafe ari gushakishwa cyane ikipe ya Wolverhampton. By the way, nkivuga Wolverhampton akaba Adama Traoré yamaze kwandura COVID-19 ku buryo bamutestinze positive, akaba rero agomba no gusohoka mu ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu musore Christian Eriksen mu by'ukuri bye birababaje, Conte yamaze kumubwira ko atamufite muri plan ye mu ikipe Inter de Milan. Uyu musore rero akaba bagiye kumukoresha muri swap yo kuzana Kante, Chelsea ikaba yakitwarira Eriksen Kante akaza mu ikipe ya Inter. Byakwanga Madrid ngira hafi aho ngaho ikamwigura ku mafaranga make cyane, byakwanga FC Barcelona nayo imuriho cyane kuko yabitakaje Vidal na Lactic, nayo ikareba ko yamumanuramo hariya mu ikipe ya Barcelona. Affaire à suivre. Les amis, umunsi mwiza cyane, mukomeze kwirinda COVID-19.